Райна, мен кетіп бара жатырмын. Сендерге няня шақырып қойдым. Қазақ, орыс няня жоқ екен, кореянка бір апа келеді. Отыра тұрыңдар шамалы, иә? 2-3 сағат. 2-3 сағат, тез келем. Біз уже взрослыймыз. Келе берсін енді, шамалы, хотя тамақтарында ыстып дайындап береді ғой. Күте тұр мақыл. Қазір келеді. Ренжітпеңдер, үлкен аджумашка келеді. Мақма? Қазір ағаңа да айтып кетем. Тикон? Мен кеттім. Документтермен барып қайтайын. Короче, сен орыста, қазақтан нянялар бос емес екен. Кореянка бір аджумашканы шақыра салдың. Тамақтарын ыстып беріп, сен қарап отырса болды ғой. Главное, злой емес па? Злой емес, үлкен апа. Обижать етпеңдер, Мақма. Қатты ренжітіп, нервісінен тиіп жүрмеңдер үлкен апаны. Жүре ма? Точно? Қазір келеді мақыл. Ал достар, қалайсыздар? Мен қазір тірліктермен кетіп бара жатырмын. Зейме Райнаға корейский няня келетін болады. Сол үшін обязательно лайк басып, тіркеліп, бізді қолдап кетіңіздер. A few moments later. Так, няня ем сақты ғой. Барып ашып көрейік. 안녕하세요. 안녕하세요. 제이는? 네. 나쿠스? ня냐. 제인 안녕. 안녕하세요. 라야나 어디? 라야나 여기 있어요. 안녕. 안녕하세요. 딸기? 여기 달기. 감사합니다. 맛있어. 맛있어. 정말요? 네. 여기서 카자흐스탄 사람이요? 네, 카자흐스탄 사람이에요. 카자흐스탄 사람이요? 네. 카자흐스탄 사람이요? подарок. сыйлық. сыйлық 있어요. сыйлық? 있어요. Раяна. сыйлық 있어요. сыйлық 카자흐스탄 말. 잘해? 잘해? сыйлық? 네, 맞아요. 여기. 여기. 네. 여기. 아. 괜찮아요? 네. 가마. 아니. 여기 카자흐스탄. 카자흐스탄? 여기 카자흐스탄. 알비니 카자흐스탄. 알비니. 초콜릿. 감사합니다. 초콜릿. 제이는? 나도 가마요? 네. 여기. 카자흐스탄은? 네네네네. 카자흐스탄? 나도 поделишься. Я подумаю. 여기 라면 있어요. 라면 있어요. 아이고 나쁜 사람. 네? 나쁜 사람 여기. 천수야. 여기. 안 돼. 베나? 안 돼. 어디서 들어오고 있어? 여기 천수. 빨리 천수. 네. Я посмотрю. 천수. 소고? 빨리 천수야. 네, 알겠습니다. 빨리. 네. Что-то странно, да? Так. Мен нормально. Он нормально отжимашка келет. Много сколько? Я вообще Берус какой? Так, кончание ел бүкіл орысқа қылып шықты. Ё-моё, что за вообще неудача? Удачи вообще ноль. Слово особенно снег. Так, мама закажет сразу какая-то. 천수. 네. 말 안 돼. 말 왜 안 돼요? 네. 제이나. 네. 지금 준수할게요. 천수. 네. 빨리. 네. 빨리. 네. 빨리 천수. 안 돼. 빨리. 고. 카자흐만. 키스. 천수. 네. 천수 카자흐만. 천수 카자흐만. 이나. 지나. 빨리 지나. 키스. 안 돼. 천수 빨리 지나. 나는 씨 가닥 술이 먹어. Я вообще. ё-моё. 지나. 빨리 지나. Авокадо, что ли? Жоп. Кивилой. Бай-бай. Холодильника. Холодильник, ма? 네. Поехали.
няня, ұрысқақ, 아줌마시구나. Я, 무슨 ысқағине? я, Нүгіс? Қанша нене жоғы бүкіл ысқақ болып шықты ма? я, былай. Нақтан жинар, бәрі істендір айтып жатыр. Что нам такая неудача, княн? Ага. Қады сөз, няням ба? Няня. 왜 그래요? 네. 라이나 어디? 라야나? 여기 몰라. 어디? 니나. 지나. 지나임스? 지나. Kas, kas. 지나. 빨리 지나. Kas, kas, kas. 지나. Bilmind. 지나. Rebecca 지나임스? 지나. Bilmind. 빨리 지나. 시간 없어요. 지나. 빨리. 시간이 없어요. 밥 먹어요? 밥? 네. 네. 네? 오케이. 여기 지나. Что это было, Лена? Азимашка. Кальянка. Ускак. Надоели выгнали. Эх, не жинақ нақты. 지나. Окей. Странная какая-то Азимашка, да? Қазақша үйреніп алған ше? Дина, тез. Сыйлық. жинай берейік енді. Ойбай, көп екен қонақта. 뭐 한 거야? 라면 띄워요. 어? 라면 써. 뭐 한 거야? 라면 써드님. 뭐 한 거야? 라면 만들고 있어요. 뭐 한 거야? 코프. Как тебе сказать? қан шоколады? 뭐 한 거야? 라면 істеп жатырмын. 여기 밥? 어? 아빠 없어. 밥 없어? 여기 얘도 있어. 여기 안 돼. 왜 안 돼? 여기 아빠. 여기 아빠. 이제 어때? 여기 아빠. 안 돼. 이게? 가만히 있어. 라면은 여기. 너 여기. 엄청 있어. ужас какой. 여기? Ау? 아저씨 있어. 아저씨 있어. 아줌마шка. 아저씨 있어. 계란 어디? 계란? 계란? холодильник. холодильник? 냉장고. что-то да? 계란. 계란. кетіп достар екеуміз енді қалай істейтінін көрейік. үшеуміз. бүкіліміз. Я, қарайық. Уау. Әдемі, 나 кішкентай болса да енді үй істемеймін иә. өткенде киіп қалуы мүмкін. маме или папа айту керек сол кезде. Я. сол кезде өздері істеп береді. күшті ғой. Я. а вот одному лучше не надо. Кеп қаласыңдар. Мен де кептім ғой. бөлек иә. Я. Ага. Енді нам. 이렇게? 이렇게 해요? 네. 여기 아빠요. уже растворяется, прикинь. Сразу? отыр ғой. Сразу мане? 맛있어. Мәтесің? Мәтесің? казахстан. 라면 있어요? Казахстан 라면? 있어. 라면 Я- 있어? есть. 라면 много. Вот доширак. много. Много. көп. много. доширак. 알아? 도시락? 응. конечно, доширак самый лучший же. 계란 여기요? 네. 나. 만드는데? 네.
Но вы так не делайте. Лучше родителям скажите. Вы здесь супер. достар, корейский нан негізі келгені жақсы болды ғой. Енді раменді қалай дұрыс етіміз білдік. Мынандай Вкусняшка. Прям Есінше жестко шығады ғой бүкіл үйге. Так, енді мен екеуміз жеп көрейік, иә? Қанша көрақ? Ирок, екіншіні? 괜찮아. Окей. Так. Сопасын көп қойыпты. Вот маған сопасы қатты ұнайды ше. Рамендерді вообще дұрыс маған сорпа ұнамайды. Дұрыс қараңдар. Нежный, вкусный. Еще. Стой екен бағады. Что вот негізі, иә? Ал достар, сіздерге корейский няня ұнаса, обязательно лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Зейме Раянаға по-корейски именно Кореяда қалай рамен жасап жейді, соның бәрін жасап көрсеттік, иә? Жасаңыздар. Ал достар, сендерге видео ұнаса, Лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, тіркеліңдер. колокольчик басыңдар.